Dragi kupci, ove godine slavimo naš 10. rođendan i kao znak zahvale organizirali smo veliku nagradnu igru. Kupuju na Amexu Vozi Mercedes, koja traje od 3.4. do 13.9.2017. Osvojiti možete novu Mercedes A-klasu, putovanje za 2 osobe u Pariz, ljetovanje za 2 osobe u Vila Malo More, 2 iPhone 7, 2 Mastercard poklon kartice po 1000 maraka, 2 hladnjaka Indesit, 2 perilice za rublje Indesit i 20 poklon bonova po 150 maraka za shopping u Amexu. Sve što trebate učiniti je ostvariti račun u Amexu u vrijednosti od 20 maraka i dobijete kupon kojeg popunite i ubacite u kutiju nagradne igre. Za svakih dodatnih 20 maraka dobijete novi kupon. Prvi krug izvlačenja je 10.6. u prodajnom centru Amexu Ljubuškom, a na proslavi našeg rođendana 16.9. održati će se drugi krug izvlačenja u poslovnici na Trnu, gdje izvlačimo i glavnu nagradu, Mercedes A-klasu. Sve informacije potražite na namex.com i na našem Facebooku. Hvala vam na 10 godina povjerenja. Vaš Namex.